kadien mga resign naga parti NPP kibabun gipajba nong kersan jonga ki lapun nga ngalai kendu perlok projor ke ila ajeng mod jonga baladanga rong sakanu ga parti political parti nga di Bandung sa UDP ti tagababurom ya kasur jong ipajba amarba mau gumbaong gaktin kasur jong ipajba kada kasur jong belai ti ngalajit kadien malah perkat puson ngam jelil ngalajit ya ka parti UDP ban ngalarung mentah ka parti UDP kaya dapat perlu iban ni lah MPP tabro sekretar 5% barat ba ng batas ko ngalakeren mensyaro biar ni ba kadawi gala pelong nga bangan mino na ka parti NPP kamdai bangami na ngami na ka ba jingkesan yai emeli kadin na marang mihab ya ka polisi terkam jong i amdan ni ya kabide ba ka parti mo na sulong bangami hab ba ka polisi terkam jong emeli ni osno ni bala pan bana ba nagalyang ka penurus circle kala pa ekerten jong ti sa distrik manlong u kertong adu katno ismo wakila dan yang takabor banyak pun ya uba tertun belajar sausin ganti melalui kap penurus ngasani au boleh ngasani ai pajba itu bahaya nga kalai khun ru kam disim sa pajba ki itu bahaya nga ki yang nga te ka song ki pajba la ta ki bit ibiang yang nga bangan na long nong mikmat su kiti ka kin sai karai ka song ki pata khobor ka de ba pakla pi ngakwa pansai pian ni da ka pasai kadar ba kata ka khobor ri ba pakla kamdan ai yung kata ngami da kajing khoi mesim nga apply tiket da kajing khoi mesim bangadon kajing temu basisya ban yakun na parti UDP mendai bapak manono atu untuk kerja pada nama bagi suku ba dan masa di belikun mati di wei beli balik ba tengok ni am kata kajing ngawang ipi kajing job kajing rem de kasong ha ki pai ba pi namar ultimately gi di pai ba gi ba thebut tengah syania i pai ba gi thu bahaya nga ki iet nga laile teng mensuai ke MDC tela da ki bit ibiang nga kam don ni ke ba nong ban ka ba mo namar ba ha ka ba khadu hi de gi pai ba gi banjir yu nong mikmat namun sedang bidan kat betul jadi ini jeng yang kita hadu kan lu kan ketai Jakarta tengah mela benong pi lesi kandon kejing keta lesi kam nom don teng mangatrai kandon kejing keta i akan ini sarkar MDA pementang kita UDP itu badan lang sarkar MPP itu badan lang sarkar kumway na ginong ilam ka ikajing FR jong gini parti pagimik na katugaway ba kirong suko enggak kadang kejing fair marba kum ka NPP tiklade ka national party kum bagiong tiga UDP pada kasak kum kuseng rulum te ngai ba galer mentaka kabe bahasa ka parti UDP te kadon kejing kerman nak liang ka UDP bahkan job bun hakan election pemerintah em ngam dei bangami marwai ibun ba ba kiban sarung ka parti UDP mentang piong ba di one UDP piong ba top ba UDP kan wana kabuat todi na takadaw ba UDP kan wana kabuat matulang ni syukurman baga namar bung ba kalong mentah kal RKB ba ada ka parti UDP tinggi kerman ba ka UDP kan lead ya government akan arpulai pelat ya kata mah ngaburom yo meli ku memeli ngilai don bonstam ngaburom ya yau tang ba kum mangatho ka siri saing de daw simat jonga bangami hab ya polisi terkam jongo ku digatahi